lagi nyan proyek mita sedekah yang motor tren baje reman so baje koko so peci so jakrung kaje kana pesantren jodong sama siapa depan ru itu na pesantrennya hu nah cita buka pu yang motor ini inang di dalam inang di dalam so baje la motor siapa pak ni nane daya nane ni inang na motor tu gade pak ni pasukan tu anak daya tahu memang model tu baje gamis treni motor proyek bagi job loading betul karyawan minta sedekah plat motor darah lah motor iya sok baje babine jalan so baje kira juga beli baje koko yang peci so baje reman lu beli codong apa minta sedekah proyek ini tu lain minta sedekah kali kemarin tu boh ya